Nzoni be kombite na wa bango limoti be Afrika kwe nzoni gangona na tia sangoti iyo tonso a sangoti bene biaso ayeke bateneti akusala tile karengo alege Arthur Bertrand Piringana azuso eke ndona teretilo agona mini tambula tiko abiri na kodroti danzi so eke na lege ti boali ti ba tongana insi agerti akusala ni ayeke tambula ka Alphonse Zunaita na Josué Kobo ayeke faneite ne andoni aketana vundu si ndoso a irini a tene kodroti danzi so akena legeti gongo na boali na mbagiti kodroti sud nord ti gbata ti bongi na so kilometre ni ayo balako na miombe na legeti boali ti danzi so ngana moba akena ngutile mbangati so kota ngu tongana nguza pa pika alondo na liti oto so akena mbagiti mamboko ti koli si azu na yati avaka timbageka aga ake mene ponso wala gbagbaraso si aduso singwa koswana yani popoto amuyani kwe akanga ngu amundo tilege kwe a ona yati avaka si akisara mbana na azo na yati dachala akenila bia Bertrand Arthur Piri agotiba na letilo kusala ti sarango gbagbaraso akitonga na yi akimbere gbagbaraso ando asara ni gina ambena yuso ira tene tuku ando logoti ba tonga na nye si ndo kwa til so na gbetilo alimbe ande titina asara fini pon titina mulege na akutukutu na azu so agoti gikongba titina tambula yamba ni la so fada mu pekoti belegbia ake tonga na ala so ake akuta wa enda ti ONM ti fond routier ngana ti travaux publics na ambeni akuta wa kusalaka ti bana lechala nyesi alingi ti sara ti tina leke gbagbara so ti tina ga finini si amuligi na kutukutu na kongba ti tambula yamba ndali ni fade i unda tene na belegbia Bertrand Arthur Piri solo ko batna ti leke ngo gbagbara ti leke lege ngana akungba na kodrotie loko kirna tene na unda ngundo tie imalu tenembi mu batati kwa tumbi imatene tilege so ndo sola sumbira mokida so legeni akanga ngua suku wa mundu tilegeni kwe a oto ati a oto alingi dit na tambla pepe mais ata so de bufa la batati kwa tumbi kwa bien ni pepe biri aita tumbi so ka sa kona ti cabinet tumbi ti ministère ti TP yira itati ti ONEM itati ti fond d'entretien routier kwe ala pika sa mbeni kete réunion buli tela yo e yo ala londo ala gala sara kwa sula swiki da ala zinguso ala zia legeni ala zia popoto ala zia sisi so kanga asala sungu mingi ti laso iga isigi ba so kwani bien lape kwa nangba ngangu mais aya isara so tene iya pu isara so tene zilege si ya kutukutu so londo na mbigeti kodoti Cameroun na mbigeti kodoti Tchad na mbigeti kete kodoti so ko ngi ya hon si aita ti so akeduti ginga kwe alingi ti tene aduti njoni ingba ti pika patara na itati ti bendo ti gigi aita ti so ko mboko na yi na ONEM na fond d'entretien routier ngana mbigeti gouvernement ingba ko ti tene ipikali ti tene i lekelegeni na njoni ngobo ti leke ngo lege ti njoni ni so metingo so ipeloro yo ti gati baso igati bakota kwa so si aita ti fond d'entretien routier aita ti ONEM na aita ti cabinet so akana ndoti ti gouvernement la yo ala galeke ni so bi peti gani itene bi pika sa ko ndota la ti gati tene bi si on gati mundu tene bi encourager aita ti ONEM so kana ndoti terrain ke mo bala na pelle la ke bo la ke zia ti si c'est bi gati tene bi tenala vraiment lege ti kwani la il faut la sa kwa na lege ni mais akota kwani angba mingi akna ligiti yanga so biati kodro professeur Foster kanja muna ko jogbene bia Félix Mouwala sulu muna mbinga na ita mbi sukwe ikina termi na TP na fond routier na ONEM na ita sukwe iki muma mboko iki munga nguti titene isara kwa tile kongolegi na tikoro tibe Afrika namba gambe na wakwa chindo kwa bini bia sweke batene si dengo buze na kota zotiala Maxime Balalu agonga dalege yako na bini tambula chikwa namba geti simonteriti nzilaso aiki namba geti sigingwa chi koto chi bongi si ala gonga lege yako chi ba société chi Palme d'Or si ndal chi gongo ndo tiala so aiki chi pika patrana kota zunika ngana chi banga tonga na isi akusala ni aiki tambula namba genika asango na ndoni na yanga chi Junior Prince Malherbe
tambo apti kusala ti benio bia Maxime Balalu atondani ginazila nandosoka aike gwande datizi kotando titene Asara Simon benio bia agotati ba anyesi Asara si tene ala bona Palme d'Or nandosoka kotando kwa kusala so akisara farine akisara mafuta nga akisara mupapa wara savon amule gen na benio bia titene lopi kapatara na zoso tinga mbilimbili tunganesi ala limbiti sara kusala titene ala mu ayeso kwe aikinzoni mingitene ti awa be Afrika na lufanga lutene alimbi ngobia mungangunala titene ala sara si awa be Afrika wa pali pepe na ligeti a savon a huile ngana farine ibana tikoto tiba tena mena ndo kwaso aikitape wa ndo kwana sara kwa nzoni pepe mebisigeso gia sara ala kena pemba facility sara yeko ti sara savon ti sara farine ne tinjo ala ke sara nga mafuta aindene de sola sara tengo yaka ake kota yimini tite ay yaka tikara ko sola ke ala sara ideni mingi ikanala njo isara yaka tinjo mingi iwara njo timunala Chele misana kwa tole misatene kodoti ama tikanga ngati kusala so benio bia Maxime Balalu afatilu atene na lokisa kusala maboko na ando kwa kusala so na legeti mangwala ngana zoni mango terrain na popoti leta ngana ando so akina beti leta pepe ngana akpengba kusala Jesu azanga mingi na beti ala so akina nduti ando kwa kusala so bangati ala batala tene leta ekindorunala na ndanga sango chibe komite so ayeke chi a leader communautaire so na yati bavaka osho atonda chipika patra na ndo chi kobela ti ebola so ayeke pusunduru si ala yeke gi chi ngang ango boso ala yeke zande na sisi chi tiribira nga na chi kanga lege nkanganga na tene ti ebola so asango na yanga ti Roseline Ndapayasa Gorobia chi kodo chi be Afrika ayeda chi mungangu chi lokwa chi chiribira chi kanga leki na kpale chi kobela chi ebola na kodo chi be Afrika kpale chi kobela so asifa desa we na mbeke chi kungo dipanda ndali ni alekerembeni kapa chi tongombela na ala kweso ayeke na lichi abu mindende so ayeke na chi gbavaka osio chi bongi tonga sosiala lingi chi mungangu chi ala kwe chi chiribira chi kanga leki na kpale so ndali chi kpale chi kobela so aunda na molenge chi kodo chi be Afrika ko chi tene ala ma awango so si ndokwa chi seni ayeke mu ayeke tene so asigi na yanga chi sous-préfet chi bongi kaga yenga so on ibaso atisa ina timbeni kota bumbi so asara tene na ndo timbeni kobela so akasara kpale ngangu mingi na mbage chi RDC na tongane gona ati mandango yeso ibaka important ti tene isara kwa quand même na yati a arrondissement na commune so akena beti bongi kaga titene ala matene ni ko joni kwe et puis ala gilege titene ala adopter attitude so akenjoni tikanga lege na kubela so nile ti sala na ndapre so docteur ti district ti aga lo sara tene azwa undando lo kiri tene da e akena ngala population ke kiri titene ala bata information so na ala tetene ni na zo so akena terechala pade a chef akoko kweso aga a pasteur a leader tia masekala tia wali ala ke ti sande docteur nando tala so ala ke dana quartier tala titene docteur aga si awara data population à la base le passer message ni si ala kwe ala limbiti ngatene nando ti kobela so ngoyeso amulege na ala kwesa kokapane achimana ngoyeso titene ala mungangu chala kwachi kanga leke nganganga na pale chikobela so na ya chikodo chi be Afrika eketene so asigina anga chimbini okoso akokapane achi bungoliso bitonga na makunzi cha masika bi zanga pepe titene bitena masika sukosi ala gamin na formation na pe ala sosia kina yanga da beti tambe betombela nala tenti so bumaswa kega akeye tingia pepe loke fazo kotazo mama molenge donc nila beti tena masika a mesure so fanayi il faut mosukula mboko timo sans arrêt mon doit dit tena mo lutina te timbat mo bikiti timbat mo a touché gimo mon petit tena mo wara bomati ebola siningala il faut ton mo sa fièvre si ton la famille timo mo senti que fièvre nan bati persister il faut monter que bas quand même le irindo na 12 numéros so titena tena que bas meni bomato so keda ba meni suspect akeda
ababa amama iba so droit sangotie akondani tonga so we ikiri singila na la sokwe akoka pana ina cha sangoni izala we tonga na nzapa ida inala ikitimbi terena ya chamena kapata sangu so ikiga na ya cha langu chipeko.